Evo je, vidi ono tamo. Odlično, krenuli smo dobro. Evo nas u dolini Dumbovačkog potoka. Da. Došli smo ovde sa našim domaćinom Momčilom koji će nas uvesti u svet gljiva. To samo da se zahvalim na vremenu koje si izdvojio za nas i da i na tome šta ćemo sve danas naučiti. Pa, ništa, uvijek je zadovoljstvo izaći u prirodu. I unesem u aplikaciju. Ovo je letnja bukovača, najvjerojatnije Pleurotus ili Pulmonarius ili Cornucopioides. To je malo starija pa nisam 100% siguran. Ali nije bitno, kod bukovače je zapravo sve bukovače su jestive, tako da nije toliko bitno da li ste pogrešili vrstu. Sve bukovače su jestive? Da, pa naravno pod uslovom da ste utvrdili da je gljiva koju ste našli baš bukovača. Da nije nešto drugo. Samo vidim, najvjerovatnije dugačka drška više i njih iz jedna, najvjerovatnije stari primjerak Pleurotus Cornucopioides, pošto je to njihovo i vrijeme i one su poznate po tome da se ovako razgranaju iz više grana iz jedne baze. A ovo ovde? Sad ću da vidim, ovako mi na oko deluje da je neki Pluteus. Morao bi ipak jedno da žrtvujem. Vjerojatno je Pluteus u pitanju, nego su mi listići malo čudne boje nego uobičajeno. To je jestivo? Ne, u stvari Pluteusi su jestivi, ali loše kvaliteta. Bukovača je izvrsna. Moram ih ovako slikati da bi imao sve elemente za determinaciju. Ću da vidim tačnu vrstu kasnije. Nisam nikad video, iskreno. Jeste, dobro je, ružičasti listići, samo su vjerojatno požuteli ivice. Da, samo su ivice žute, to je odlika vrste. Čak će ovdje pronaći koja je tačna vrsta na osnovu ovoga podatka. Ali u pitanju je Pluteus ili ti štitarka, po srpski. Jedna od, oni su u principu jestivi, ali izuzetno loše kvaliteta. Koje je to? Pa, iskreno ti kažem, ne znam. Nisam siguran, mogli bi biti neka od agrocibe, ali malo mi je tipičan, ne bi se zaletao. A ono što tražim je upravo bilo jedna, evo je, ovo je gljiva iz roda agrocibe, ili prekoks ili molesta, teško je sad reći odmah. Po narodnoj one se zovu livadarke. Spadaju jestive, ali su dosta slabije kvaliteta, tako da zanemarivo kvaliteta. Ovo bi moglo biti isto, ono samo stari primjerak, ali ne, nije, ovo je nešto skoro, evo recimo vidite, ovo su dvije različite gljive, vrlo su slične. Ovo je ova prva. Sam da vidim. Ovo je nešto treće. Ovo je neki Candylomyces iz te grupe. Ne. Ovo je Coprinopsis melantina. Gljiva je nejestiva, samo je zanimljiva, što bi rekli nama gljivarima, nije za jelo. Ali pazi, slična je ovo, znači ljudi mogu pogriješiti koja je jestiva. Pa ovo raste iz tla direkt, dok ovo raste uvijek na nekoj grani ili na zakopanom tom materijalu otpadnom, drvnom. Znači ovo razlaže drvo, dok je ovo više za tlo vezano. Htio sam te prije svega pitati, Momo, otkud u gljivama? Šta te... Mene generalno priroda interesuje i samo sam imao sreće da sam naišao, komšija mi je gljivar i on me uvukao u gljivarsko društvo i tako sam onda ostao da se bavim gljivama mnogo više nego drugim organizmima, ali možda se generalno je biljkama i
šišmišima i svim ostalim, samo što su mi gljive glavne. Bitno je da nešto ima veze sa prirodom, pogotovo što su gljive sezonske, pa nema ih uvek, zavisi od raznih faktora, pa je onda, ali zato je priroda uvek nešto ima, koliko to i puževa recimo. Ali po nekim tvom saznanju, pošto ti imaš iskustvo i srećeš ljude, zašto se ljudi uopšte bave gljivama? Gljivama, većina ljudi se gljivama bavi ili zbog toga, da ih beru za ishranu, ili iz nekog koristoljublja za prodaju i slično. Mali je broj onih baš ljudi koji se baš bave gljivama zato što vole da se bave gljivama. Sad treba naći pravi način da se pređe ovaj Dumbovački potok. Tamo, jesmo mogli tamo, a može? Možemo i ovdje. Ovo će biti izazovno. Nije to ništa duboko, nego što je sad, posle ovih kiša, blatnjavo je. Evo još jedne zanimljivosti. Ova gljiva se zove Schizophyllum comune. Schizophyllum comune. Ona je prilično česta, zato što je jedna od najagresivnijih saprotrofa. Čak možda i parazita, nisam 100% siguran, ali mislim da je saprotrof. Čim je drvetu makar malo kora oštećena, ova gljiva odmah napada, zato što je jedna od rijetkih koja ne idu ka srži drveta, nego odmah se hrane pri površini. Tako da čim padne mlado stablo, recimo, od neke luje, ova gljiva se prva pojavi. Inače je i donekle lekovita, utvrđeno da ima neka lekovita svojstva, ali je također utvrđeno da može da se nastani na živom ljudskom organizmu. Zabeležen je slučaj gdje se osobi koja je imala dosta oslabljen imunitet, ova gljiva nastanila na plućima. Znači, bukvalno se naselila na čovjeka. Tako da, znači, unutar organizma? Da, na plućima. Da. To je, mislim da je jedan zabeleženi medicinski slučaj, ali jedan je više od 0, tako da već imamo gljivu koja može da parazitira na živom čovjeku. A šta je u stvari gljiva, momčilo? Gljive su posebno carstvo. I evo ovdje boljih ovih Schizophylluma, mnogo više ih ima. Gljive su posebno carstvo organizama i negdje se evolucijski nalaze između biljaka i životinja, šta više bliže su životinjama. Nemaju hlorofil, kao što imaju biljke, i hranu dobijaju direktno iz supstrata. I sad oni imaju različite strategije za preživljavanje. Mogu biti paraziti, mogu biti saprotrofi, a mogu biti mikorizni, to je simbionti, koji grade mutualističke odnose sa drugim biljkama. Evo ovdje imamo nešto. Ovo je Candeleomyces candoleanus gljiva. Ona je čak, mislim, i jestiva, ali isto kao i one prethodne, zanemariva. Nema od nje ništa da se napravi, ali nije otrovno, šta više čak se može i jesti. Mislim, odmah da kažemo da mi ljudima ne savjetujemo da na osnovu našeg ovoga prikaza određuju i jedu gljive. Naravno, gljive se moraju poznavati veoma dobro i to je veština koja se uči godinama. I nikad ne prestaje zapravo. Da. Ne postoji kad vam neko kaže da zna sve o gljivama, taj je ili ne zna ništa ili debelo laže. Samo da te pitam nešto. Evo mi smo već pola sata sad ovdje u šumi. Dobro. I mi, nas dvojica, mi nismo ni jednu gljivu našli dok ti nisi rekao evo ovdje je gljiva, evo ovdje je gljiva. Pa to je zato što imam već kalibrirano oko. Ne samo oko, nego sam teo da te pitam da li mi kao laici
koji uđemo u šumu i hoćemo da tražimo gljive, možemo na osnovu nekih znakova da znamo tu gledaj, tu će biti gljive. Možete, ali morate da poznajete te znakove. Pa ko je to? Gljive rastu u određenim, zavisi od godišnjeg doba. Recimo, svima cenjeni smrčci, one rastu u proleće. Sad, zavisnosti od vrste, tražit ćemo ih na livadama, stepama ili u topolovim šumama ili na nekim drugim predelima. Ali to sve opet iskusni gljivari znaju. Zato što su ih nalazili i znaju već okom da vide da li to predeo za gljive ili nije. Hrastova šuma, recimo, znamo šta ćemo tražiti u hrastovoj šumi, znamo šta ćemo tražiti u bukovoj šumi, naravno. Znamo šta ćemo tražiti u bukovoj šumi. U kovaču znamo kad vidimo vrbu, šta ćemo tražiti na vrbu, tako je. Ali da, znači moramo poznati drveće. Naravno, gljivarstvo je multidisciplinarna nauka i potrebno je mnogo što poznavati da bi se zaista vrhunski bavili. Ovo što mi zovemo našao sam gljivu, to je samo jedan mali segment gljive. Tako je. Gljiva se u stvari, kad smo pričali, proteže ispod cele ove šume. Zavisi od vrste, neka može, neka ne. Recimo konkretno ova vrsta se možda nalazi baš samo na ovom predjelu gde je. To sad mi ne znamo, to mora da se utvrdi. Ali da, gljiva može i tekako da pokrije, jedna jedinka da pokrije veliku površinu. Najpoznatija je jedna gljiva iz roda Armillaria, iz roda puza, koja je zabeležena, ja mislim, u nacionalnom parku u Oregonu. Nešto nenormalno veliko, ne znam koliko hektara, se prostire jedna jedinka. I po tome je gljiva zapravo najveći organizam na planeti, zapravo ne ni plavi kit, niti slon, nego baš upravo gljiva. I između ostalog, gljiva je i najstariji organizam na planeti, jer je utvrđeno za jedan primjerak da je stara 2 ili nešto više od 2000 godina i još uvek je živa. Da. Jer su gljive de facto besmrtne ukoliko imaju supstrat na kojem će živjeti. Znači, ovo što mi vidimo i nazovemo gljiva, to u stvari je samo, kako si ti ono rekao, plodni organ. Pa dobro, plodno telo. To je mehanizam za raspršivanje spora. Znači, konkretno ova gljiva ima listiće, spore se gomilaju na ovim listićima i kad sazru, ova će recimo od sive postati skoro tamna, evo kao ova, tamna smeđa. I tad se spore rasipaju. I jedna gljiva može da stvori nevjerovatno veliki broj spora, jer naučnici kažu da je to prilično neefikasan metod razmnožavanja, zapravo ne ni razmnožavanja, više širenja. To je kao neka rezervna strategija gljive za svaki slučaj. U kom smislu da nije efikasan? Jako puno, kažu naučnici, da se jako puno spora zapravo ne primi. Da je bolje onda reći neracionalno u smislu ono... Pa ne znam, ne mogu tvrditi ništa, ali uvijek je bolje, kažeš, zašto je dobro brati gljive u korpe, od pluća, zato što se, kad ih nosite u šumu, rasejavate ujedno. Ona baca spore. Pomažete. Da, mislim, opet naučnici kažu da im ne pomažete baš nešto puno na taj način previše, da to ne treba bude neka obaveza, ali ne smeta, ne škodi. Inače, kad ste pitali za plodno telo, prava gljiva je zapravo micelija koja se nalazi u zemlji, nju ne vidimo golim okom. Ona se sastoji iz hifa koje tvore miceliju i ona je poput mreže razastrta ispod tla. Ona izbacuje plodno telo kada se sklope odgovarajući uslovi za to, da bi izbacilo spore. I to što mi beremo, jedemo, to je kao kad bismo uporedili sa drvetom jabuke. Gljiva je drvo, a ono što mi beremo, to je taj plod, to je ta jabuka. Da. Skoro da ne postoji, Momčilo, mesto na kojem gljiva ne može da opstane. Pa, čini mi se da sam skoro video neki dokumentarac gdje su zabeležene čak i na Antarktiku spore od gljiva. A raste čak i na onom centralnom reaktoru u Černobilu i kažu da se hrani radijacijom, tako da apsolutno može da
preživi na veoma ekstremnim uslovima. Gledali smo, skoro smo prisustvovali predavanju Jovane Vunduk iz Beograda, gde smo saznali da kad su naučnici na svemirsku stanicu Mir poneli gljive za eksperimentisanje, ispostavilo se da su im počele razlagati vrata i one delove od prozora, pa čak su i u otvoreni svemir dospele i hranile se svemirskom stanicom direktno iz svemira. Tako da... Tim materijalom? Da. Tako da gljive mogu da prežive čak i kosmičke uslove. Ovo kad smo pričali malo prije iznad ovoga kao nadzemnog dela koji koristi za širenje ili razmnožavanje gljiva, spomenulo se da postoje razne tehnike koje oni koriste da bi prešli s jednog prostora na drugi. To bi bilo jako dobro kad bismo pronašli. Ovo je gljiva iz roda Trametes, najverovatnije Hirsutum. Ono što mi ovako kolokvijalno kažemo drvenarke, zato što su drvenaste poput plute gljive. Većina iz tih, da kažem, drvenarki je lekovita samo, nisam siguran da li i ova, mada većina njih ima neka lekovita svojstva. Ovo je, eto, opet još jedan saprotrofej, a možeš čak vidjeti i mreža micelija ovdje ispod kore. To je u stvari gljiva, evo što vidite. To je gljiva, a ovo je plodno telo. Znači micelije se hrani ovim drvetom ovdje. I ako sam dobro razumeo, mislim da je gljiva jedini organizam koji može da razlaže lignin, da se hrani ligninom iz drveta. Koliko, Momčilo, vrsta gljiva ima u Fruškoj gori? Da li ima taj podatak neko? Zaboravio sam tačnu cifru. Tačnu cifru zna Drageš Savić iz Nacionalnog parka. Posljednji put kada sam pratio njegov spisak bilo je preko 2000 vrsta, ali mislim da je on sad već stigao i do možda preko 3000. Ali to su, kad kažemo gljive, to su sve gljive i one što mi golim okom ne možemo da vidimo. Da. Pošto se Drageša bavi tim askom i kotama, askom i cetama koje su bez mikroskopa ili nekog uvećala prilično teško za primetiti. On bi sad recimo čučno ovdje i pronašao 20 različitih vrsta gljiva. Znači mi još nismo sad sreli nijednu otrovnu? Ne, nijednu. Sve su ovo jestive? Jestive ili ne jestive ili čak lekovite. Otrovnih vrsta, kad se... Znači ovo sve da smo sad pojeli ništa nam ne bi bilo? Pa sad. Pitanje. Da. Nije utvrđeno. Otrovnih vrsta, kad se sabere i oduzme, ima zapravo najmanje. Samo što ljudi koji se bave branjem gljiva, njima i izgleda kao da samo na otrovne nailaze, zato što oni ne žele da nađu otrovno, oni žele samo da nađu tih nekoliko vrsta koje beru. A to su vrgan, lisičarka i slične. Kaže, ima ona priča, kaže, gljivar kao i miner samo jednom greši, nema priliku za drugo. A dobro, nisu sve gljive smrtonosne. Mali je broj i od tih otrovnih, mali je broj smrtonosnih. Možda se preživi, samo što nisu jestive. Pa da. Gljive najčešće, otrovne gljive najčešće izazivaju gastrointestinalne probleme, što znači mučnina, povraćanje, bolovi u stomaku, dijareja i sl. Kod većine gljiva se na tome i završi. Ima sad onih nekoliko grupa koje su malo, da kažem, zeznutije. Poput recimo zelene pupavke, koja izaziva amanitinski, ima amanitin, izaziva taj, mislim da je faloidinski sindrom trovanja. To je već, ukoliko se na vreme ne primeni terapija, to jest prva pomoć čak, ne toliko ni terapija, u većini slučajeva je fatalno. Ima ono što smo pričali, meni bilo zanimljivo, kad kao lažni oporavak. Da, to je upravo
kod zelene pupavke. Prvi znaci trovanja se javljaju posle 2-2,5 sata nakon konzumacije. I to su standardni gastrointestinalni simptomi. Znači, kao što smo rekli, mučnina, povraćanje, dijareja. I vrlo brzo oni prestaju. I to je u stvari ta faza lažnog oporavka. Ali su ti prvi simptomi onako jaki, intenzivni, onako... Ne znam koliko su kod zelene pupavke. Jeste za druge vrste gljiva, nisam nikad pričao, niti sam čitao o tome koliko su intenzivni ti stomačni problemi kod zelene pupavke, zato što svi uglavnom fokusiraju na taj drugi deo, a to je ta faza lažnog oporavka. Kada vam bude bolje, u stvari i mislite da ste izbjegli najgore, a u stvari za to vrijeme toksini se kreću kroz organizam i napadaju unutrašnje organe i tu stradaju bubrezi. I kad se pojavi drugi, to je treći u ovom slučaju, niz simptoma, tada je već često prekasno. I kad se uspe preživjeti, kažu da je to doživotna dijaliza bubrega. Trajno oštećenje. Da. A što se tiče gastrointestinalnih kao takvih zavodnica gljiva, koja je inače krivac za najviše slučajeva trovanja u Srbiji, ona izaziva teške gastrointestinalne smetnje i to su smetnje takve da traju oko 3 dana i kažu ljudi preživiš, ali poželiš da si umro za to vreme. Uglavnom nije smrtonosno. Ne, ali je opisano kao veoma bolno iskustvo. A kako postoje gljive, to smo pričali, onaj naučnik koji misliš da su jestive, a oni imaju neko odloženo... Mnoge gljive imaju takozvani kumulativni otrov. To je toksin koji se taloži u organizmu, ne izaziva odmah simptome trovanja. Nekad mogu da prođu godine, zavisi koliko često se jede ta gljiva. I dok ne dođe do praga trovanja, dok se ne nakupi dovoljno toksina da dođe do trovanja. A najpoznatiji je naučnik Julius Šefer, baš mikolog i jedini za koga znamo da je umro od trovanja gljivama. On je jeo gljivu običnu uvijaču, Paxillus involutus, i on je zabeležio vrlo detaljno, još dok je umirao, zabeležio je vrlo detaljno šta mu se dešavalo. Tako da znamo. A mislilo se do tada da je jestiva? Da, zato što je ona tradicionalno, pogotovo u istočnoj Evropi, se jede. Evo je upravo jedna od onih o kojima smo pričali. Ovo je Micena renati i ova gljiva ima amatoksin u sebi, što znači da je otrovna isto kao i zelena pupavka. I izaziva upravo taj faloidinski sindrom. Poznaje se, one se zovu šlemovke. Ona izaziva taj lažni oporavak. Da, to je jedna od gljiva koje imaju tu vrstu toksina u sebi. Najpoznatija je zelena pupavka, naravno, a ovo je mnogo manje poznata. Kako se ovo zove srpskom? Pa nema, mi je zovemo Renatijeva štitarka. Šlemovka. Šlemovka. Da. Pola, samo ili žutonoga, zbog drške koja je jako žučkaste boje. Nema ovog gljiva narodni naziv, mi smo je ovako prekrstili tako što smo je preveli sa latinskog ili prosto opisno kao žutonoga. Kad je pipaš tako rukama, nema opasnost da se neki toksin ili otrov prenosi. Gljiva, da bi se otrovali morate da je pojedete. Nema drugog načina. Koje gljive imaju kako bi rekao, dejstva da izazivaju halucinacije? Dobro, ima i takvih. Jer to je jedan od motiva, verovatno, nekim ljudima. To jeste, da, neke samo to zanima. Pa to su psilocibe, uglavnom gljive iz roda psilocibe. One su generalno nalaze, da kažem, sa one strane zakona,
ali naučnici istraživaju njihovu medicinsku upotrebu koja ispostavlja se prilično velika. I preovlađavajuća misao u naučnom svetu je da su psilocibe satanizovane previše kao droga, da ne bi trebalo biti tretirane kao droga i kao nešto što je van zakona. Se one pronalazi kod nas ovdje? Da, postoji psilocibe cervica, naša da kažem, domaća gljiva. Ona više voli malo više planine. Na Fruškoj gori nećete naći, bar ne da ja znam. A ima je na Kopaoniku, Staroj planini, Tari, Goliji, pronalažena je. Kod Vlaškog jezera i na tako nekim mjestima. Znači više predeli. Da li si, Momčilo, ti obilazio i ta, proučavajući gljive i te destinacije? Jesam. Učestvovali smo godinama na projektu Popisu gljiva Tare, gdje smo Taru prošplatali poprilično dobro. Isto tako i na Kopaoniku, malo manje na Goliji, ali i tamo. Zatim Staru planinu smo išli ovako za naš zort. Popisivali smo gljive na Okanj Bari kod Zrenjanina. Zatim sad je trenutno projekat koji traje popis gljiva Zasavice i naš lični projekat, mislim naš kao gljivarsko društvo Novi Sad, popis gljiva Fruške gore. Postoje gljive koje su rasprostranjene na čitavoj teritoriji Srbije, na skoro istoj kao i Kopaonik. Pa to su skoro sve gljive, znači jedino što Frušku goru sprečava da ima i gljive koje se nalaze u drugim dijelovima Srbije i nadmorska visina. Aha. A s druge strane mi u Vojvodini imamo stepe i peščare na kojima se nalaze gljive koje nema nigdje drugdje. Koliko ima članova udruženja, Momčilo? Ima nas više stotina, ali od onih koji da kažemo da su aktivni je 70-ak. Pa nije malo. Pa nije. Ima nas, što bi rekli. Ti si nama u onom jednom razgovoru spomenuo one rizomorfe. Aha. Sad ja kao laik sam pomislio da se to može naći. Pa ja to i tražim, a nije to tako lako i naći. Potrebno je neko stablo koje je palo i pre dosta vremena palo. Znači to tražimo? Tražimo staro oboreno stablo. Ili neki stari panj koji se već raspao. Na takvim mjestima ćemo pronaći rizomorfe. Oni se pojavljuju kada gljiva iskoristi sve što ima da iskoristi na tom supstratu i onda se pokušava prebaciti negdje drugdje na drugo mjesto i onda pravi te rizomorfe koji su kao neki, ne znam, evakucijna ruta za miceliju. Mi smo tamo spomenuli i alergije koje se razvijaju od gljiva. I sad ja nisam iskreno zapamtio šta si ti nama spomenuo, ali ja čim sam to evidentirao, ja znam da je to zanimljivo za... Pa u principu gljive u sebi sadrži hitin. To je isti materijal od kojeg je izgrađena pluta i od koje je izrađene ljušture od rakova i onih morskih ljuskara. I to je potencijalno alergena supstanca, sastojak ili kako već da ga nazovem. Tako da u principu, kada biste pretjerano konzumirali gljive, možete razviti alergijsku reakciju na hitin, ali postoje gljive koje same po sebi izazivaju često alergije, recimo bukovača je jedan od njih. Ona je poznata po tome da može da izazove trajnu alergiju kod pojedinih osoba. Bukovača? Da, i to ona kupovana najsigurnija. E sad, šta će dovesti do alergije, to je za svaku osobu individualno. Da, sad kad smo kod tih gljiva koje se baš najčešće konzumiraju, to su kod nas ta bukovača, vidiš, koju nismo ni znali da može da izazove alergije, što je zanimljivo. Imamo i šampinjon. Nema ukus,
kad ga kupiš onakav kakav ima kad ga pronađeš u prirodi. Tako je, to generalno važi i za sve. Ako uporedite šumsku jagodu i domaću jagodu, šumska jagoda koja je mnogo manja ima mnogo jači ukus i miris. Sad šampinjona ima u Srbiji oko skoro 30 vrsta. Onaj koji se uzgaja je uglavnom Agaricus bisporus, koji je prosto takav kakav je. Takav mu je ukus, neutralan. I dobro se gaji, zato se i uzgaja. Postoji mnogo vrsta šampinjona, recimo da kažem divljih šampinjona, koji imaju fantastičan ukus. Poput pojedine vrste imaju ukus i miris na anis. Izuzetno su lepi i aromatični. Tako da, to je opet stvar da li do uzgoja ili do vrste prosto, ne znam, ali šumski šampinjoni su daleko po ukusu bolji od gajenih. Ovo je dobra jedna gljiva, ali bolje nađem neki lepši primjerak. Ovo je ćuranov rep. Ćuranov rep. Da, ali nađem neki lepši primjerak za prikaz, zato što ovo nimalo ne liči na sebe, dosta je atipičan. Ovo je dobar znak, ovo je bukova guba ili ti trud, što znači dolazimo... Kako se zove? Bukova guba ili ti trud, što znači dolazimo u zonu bukve, pa bi mogli očekivati neke ozbiljnije gljive. Šta ovdje možemo očekivati ovakvim mjestima? Osjetio sam jedan miris specifičan. A znači i po mirisu možeš da nađeš, da detektuješ gljivu? Otprilike. Sad da li mi se pomešalo malo zova i truleš. Je to miris gljive ili miris lokacije? Ima jedna gljiva, Phallus impudicus ili ti stršak. Ona emituje taj težak, jak miris kojim zapravo privlači muve, one joj nadržavaju spore. Taj miris može se osjetiti dosta daleko. I činilo mi se da sam uhvatio malo tog mirisa i na osnovu njega se može pronaći ta gljiva, ali sad sam izgubio. Vjerojatno sam mi se učinilo. Jestiva je? Zapravo čak i jeste, od nje se pravi tinkturi, dok je u toj fazi takozvanog jajeta. Tu je. Ja ništa ne osjetim taj miris, iskreno. Odakle vetar ide. Sad sam osjetio baš jako. Odatle duva vetar. Sad sam je baš jako osjetio. To je gljiva koja je ovako iz jajeta i ovako raste, podsjeća na onu mušku stvar, zato se zove Phallus. Sad sam baš osjetio jak miris ovdje. Ona može biti i po 20-30 metara od mjesta gdje uhvatiš miris. Ali ako sam ovako jako ovdje namirisao, ona mora biti tu negdje. Evo sad osjetim. Evo ovdje ja osjetim. Osjetiš neki bolesni sladunjavi? To je ona. Odavde kao da Ali ovako duva vetar. Da, to je negdje iz ovog žbunja. Ajmo u potragu. Zdravo. Dobar dan. Znači, Tu je ona ovu negdje. moramo naći. Pa vidiš da se osjeća. Osjećaš, Marko, nešto? Ja osjetim miris. Sam nisam znao da je to, ali se osjeti. A čini mi se da odatle vetar nanosi. Može biti ona u ovako kupinama skrivena. Sad sam osjetio. Onako bolesni sladunjavi. Ne mogu da opišem miris. Nažalost. Pa, zato što je vrlo Kamere specifičan. još nemaju mogućnost prenosa mirisa. Zato što je vrlo specifičan miris, samo isključivo za nju vezan. Tu je negdje ona. Pronaći ćemo je. Ako budemo dovoljno strpljivi i uporni. Pa, vremena imamo. Koje boje? Bela drška, zeleni vršak. I iz jajeta onako raste. Postoji još jedan način. Staneš i gledaš gdje se roje muve. Ali muve baš, ne ove šumske mušice. Jer ona tim mirisom privlači muve. Nadam se da ćemo uspjeti nekako da je nađemo. Ne, ako budemo uporni hoćemo, ona je tu je, blizu nas. Da ne nagazimo.
Pa, postoji mogućnost, ali bude, zavisi koliko je naraslo, ono bude i tolika, ali najčešće ovako. Evo je, našli smo je. Evo je. Evo, dve čak. Čekaj da priđem. Evo ih. Evo, baš te mu uvero ove. Znači, na osnovu mirisa smo, znaš. Nevjerovatno. I roj muva na nje. Ja ne bi nisam tako zamislio, znači baš bela i izrazito bela drška. Ako očistiš malo, vidjet ćeš jaje dole iz kojeg je izrasla. Evo još jedna tamo. Da. Evo, ovo je super što smo uboli. Pa sad, ja sad ne osjećam, recimo, osjećao sam jače tamo. Evo još jedna, evo, vidi, evo još. O, vidi ova kolika čoče, evo Vidi još koliko veća. ima roj. Ovo je puno muva. Znači ona se razmnožava tako što prizove muve. Mirisom primali muve koji onda idu s jedne na drugu i tako šire. To je tako šire spore. Sad ću malo da ih uplašim nečim, sajde malo samo nekim štapom da se... Evo. Nevjerovatno. Nacionalna geografija kako se namješta snimak. Da. Znači u prirodi se svašta može naći, čak i da se drvo pretvorilo u namještaj. Da, svako drvo sanja da postane stolica. Mahovina nam govori da je tamo sever u stvari. Da, i sad bi se upravo izgubio. Zato što to je južno, tamo je jug. On raste. Znači i priroda može da zavara. Ne, to sa mahovinom je jedna od najvećih zabluda orijentacije u prirodi. Znači, pitanje je koliko ljudi umrlo zbog toga. Jer da bi, u principu, šta je teorija? Ovo da raste na severu. Ovo grab? Ne, treba da bude gušća i jača na severu. A ovo je, recimo, potpuno drugo, da. Ukopalo se. Još sam se sad setio jedne stvari. Rekao si mi da postoje vrste gljiva koje su kao mesožderke. Aha, pa bukovače. One svojim hifama hvataju nematodne crve i njima se hrane. Znači, bukvalno koriste hife kao mrežu u kojoj hvataju crve, nematode mikroskopske kojima se hrane. Gljiva iz roda Pluteus ili ti štitarke. Karakteristike su imaju rozikasti listići kada su zreli. Oni rastu na trulim stablima, panjevima i u ovom slučaju na ovom drvnom materijalu koji se ovdje rasprošta po zemlji. Jel, to je isto ta i ta druga? Da, to je sve ovo je ista gljiva, samo u drugoj fazi rasta. Ovo je malo mlađa. Ovo su iz grupe Ascomycota. Ovo je verovatno rod Peziza i vrlo izvesno Peziza badija. Da vidimo ovako, ako budeš, fokusiraj ovdje kameru na nju i gledaj sad ovo. Sad je malo prišao prah. Viš kako ispadaju spore. Jesi vidio malo pre? Viš kako iz nje izlaze spore. Kakva je ovo gljiva? Rod je Peziza, verovatno je Peziza varija ili badija. Mislim da je varija. One su inače vrlo teške za prepoznavanje međusobno. Potrebno je često i mikroskop da se koristi. Ali mislim da je ovo baš konkretno Peziza varija. A po čemu je ona karakteristična? Pa ovako izgleda kao čašica. A nije, vidiš kako izlazi kao prašina, gledaj? gleda? Evo vidi prah kako izlazi. Snima. Da, evo i ovdje se vidi sada. Moraš malo držati duže. Vidjet ćeš, samo drži, ona sama to izbaci. A je li jestivo to? Nije? Mislim da nije. To su te gljive koje niko ne koristi. Možeš ovdje recimo, nisu rizomorfe, ali je nešto drugo što sam se nadao da ću pronaći. Vidiš ove trne
površine. To se zove melanizovana površina. Gljive su jako neprijateljski nastrojene jedna prema drugog i onda one prave sterilni sloj između dve vrste gljiva. Znači to crno je u stvari granica između dva organizma. Znači ovdje je jedna gljiva, s ove strane je druga gljiva. One to prave tu melanizovanu površinu jedna prema drugoj da ne dozvoljavaju da prorastaju u pogrešnu teritoriju. Tako reći ničija zemlja je ova crna fleka. Ovdje imamo koloniju takozvane svetlucave gnojištarke, Coprinellus micaceus. Ova gljiva je čak i jestiva, samo što je izuzetno loša kvaliteta, pa je niko ne koristi u ishrani. Sve gnojištarke su poznate po tome što imaju osobinu autolize. Autoliza je osobina samorazgrađivanja. Tako razbacuju spore. Ovo je mlada gljiva, ovo je stara i ona se polako pretvara, pogledaj ovdje, u mastilo. I to mastilo u stvari raznosi spore po supstratu dalje. I ona praktično sama sebe razlaže. I taj proces se naziva autoliza. Tako da se može vidjeti evo, kako izgleda mladi primjerak, pa između i potpuno autolizirani. Ovo je škembić gljiva, Auricularia mesenterica. Zovemo je škembić gljiva zato što je podsjeća na škembić. Od gore je ovako plišana, a sa druge strane je želatinasta, samo što je sad osušena. Ali kad biste pokosili, ona bi se rehidrirala ponovo i vratila bi se u to svoje želatinasto stanje. Evo tamo ima malo veći primjerci. Šta još nismo? Nisam te pitao iz onog što sam planirao. A to je one zombi gljive. Aha. Da li to u stvarnosti postoji ili ne? Da, postoji, samo ne tako dramatično kao u seriji, to jest video igrici. To su Cordyceps rod gljiva. Oni praktično napadaju nervni sistem insekata uglavnom. Se one hrane insektom ili ga koriste samo radi razmnožavanja? Hrane se, recimo gusenicama određenih leptira se hrane i onda ih kada završe svoj proces navedu ih da se, recimo mrava konkretno, da se popne na neko visoko mesto i onda izbaci on se zakači onim njegovim, da kažem, mandibulama i stoji na tom visokom mjestu gdje gljiva onda ispusti svoje spore, izbaci plovno tijelo, ispusti spore i tako se rasejava. Znači ona bukvalno kao kad ja sednem recimo u auto i upravljam njim, tako ona zauzme mrava i upravlja njim. Pa recimo, da. Šta je problem s gljivama? Kad je suša, onda ih nema, pa počneš malo da ih zaboravljaš. I onda kad počnu da rastu, pa kad izbiju sa svih strana, onda se to ponovo probudi. Proradi onaj lovački nagon. Zakoni prirode važe u celom svemiru. Pa da. I nepobedivi su. To je zakon koji je zakon i zdravo. On je takav kakav je. Malo ga mi remetimo, ali dobro. Ma ne možeš ti da ga poremetiš. Nema to remećenja, to mi možemo samo sebi da naškodimo. Ne možeš ti ništa. Mi možemo da uništimo mnogo toga, priroda će se poraviti, mi nećemo.